Stigo mi je jedan poseban paket. Najposebniji od svih paketa, pa da vidimo kaj se događa unutra. Ovaj paket je stigo ravno iz Amsterdama. Nije ono kaj svi mislite da je stiglo iz Amsterdama, ali stiglo je nekaj posebno. Piše Josip Svalina. Nije, nego je Noa Barić. Jedan gym bag. Tada! Stigla je, kaj je to? Roba iz Meksika. Svi dobro znate, zaboravili smo robu u praoni u Meksiku. Kak je stigla? Jednu curu smo upoznali u Mexico City, u Danielu. Napisao sam u neku grupu od hostela, WhatsApp grupu, kaj nam se desilo. Niko nas nije fermo 2%. Nakon toga, dan ili dva, javila nam se Daniela. Rekla da nema problema, otišla je po našu robu. Doletila je s njom u Amsterdam i onda nam ju je poslala. Sve je fino oprano, trebalo bi biti jer je bilo već oprano tad u praoni. Da, miriši to dobro. I evo, dokaz da je to ta roba. Neki papirić iz Meksika iz praone. Piše fino na papiriću 1.30, da smo trebali doći u 1.30, mi smo došli u 2.10. Naravno da su zatvorili jer rade do 2. Piše i tu gore fino da radimo do 2. Mi smo došli u 2.10 i naravno niš od robe. Ali nakon 2 tjedna, koliko je prošlo kad sam se vratio doma? Reći ćemo 2 tjedna. Nakon 2 tjedna roba je stigla u Hrvatsku i to je to. Sad svi ovi koji su se sprdali da sam zaboravio robu u Meksiku, sprdačina je gotova. Da otvorimo. Ova. Napravio sam ovu majicu samo za putovanje u Meksiko i uspio sam ju izgubiti u Meksiku. Novi dizajn Cabrona, uskoro u prodaji, nadam se da će biti cool majice, ko što izgledaju. Ova je preživjela i sam Meksiko, zaboravljanje u Meksiku isto preživjela, tako da ove majice je uskoro u prodaji. Vidimo se u sljedećem videu. Peace.